Toma one. Nana what the kwaso so no. Afi be kwa wie we nya car na. Amen. Amen. Toma na gu animu. Buba no dia se toma na. Toma de ba no. Yeah. What nana? Se omo suhunfo no mo tell omo pa. Chese suhu de honyo da o. Hey. Omo ni mo wu omo hwe na. Year 2008. Omo nko na omo nko hwe nneoma a. Eboaye ema osono no ko wiram no. Ebi no mo ye wo ho no. No ma chase no 2024 no. Omo atware omo ho a be wi ese. Na we nkrofo se ni aba no kra ne nkoto. Na fun no ma lusu. Nti sa antawantawa na TC constituencies makoma ko be 20 mo, you can just imagine. Yes, mo. Nti omunye very careful. Omunye very na infant say interest no e basa no a eye den a e be undermine be my effect ama esusu so na ba na pa it say MP a wakọ premier wa lucy a wonko biem ye campaign ba no say unze nipa ni bi wono mo ya na drubre bia na politics na ankasa mo ntia ase politics no ye it say ye nyina titi hey na me say okay ma me nkonko try ukọ ne fa afama amfa also to ho ase say life goes on obu ono mo a onya lusu seat ni wia no na ne party ni be ba so ba obetu obi na abetena so onti ase sa ofuso oni nwie entro no ba bia ana ya busia konya e wo se udi to aso mprenu ana mprensa ko ba kwa itumi you feel so ho no mo a ekwan a bia element be within the party di o mo afa so nam so mo lusu ye no ya but ya say den kra na I don't think so the party na obeya de bia o de be say party no all dem chire yeah nti eno ni asem no so wo hunu where to draw the lines politics mu a we say awo ye ni say etifa so a wa end political career nti wo so odwen hum yenu nti ebe won wase bo afọ be ko independent na bia we din trans ya ebe kwa afi be kakra ni bisa ya space ye do bo kra ma ho wetimi asaba ebi no makọ omutimi saba because of how they behaved ba we say na Edin ma yemfa de obonkata no ento aso na ma memfa Ghanaian Times enne ho hia me kai eye Mizrim asase so Joseph Bajini din nyina na yekom ho asem oti ase so da ese kom bi beba o chekere de so mo ye ne ho keka ho a omo fa ni serious no say Ghanaian Times anymore see food shortage looms etetu kom as lack of rain na okay sa kom na ba yen na wona we etetu na we na tu ka si sa etetu kom no say de kom we yen no ready yan kom ya shada nana ya na betwa be ho akoko no ka ya me underrate me sa o come hu etetu kom unam na bi won ma una na manche da asia kafa eso be fare enti sada etetu na we etetu na wa azazi so toma ana pani bi mo ja ro mu na me se be witness ye ba wonyi ni nyame israel na wo satan no wadi fia nyame israel me de me hu etetu kom me hu una na dey so yes small boy ai mi sa me hu se de bia me ka se me youth mo ntia se matiba me hu eno mi share driver etetu kom nya obi ana kom ni bi dey no by me dey dey me me dey dey me se na wo ho dia de o ka se na wo ho da sa me no mo wala toma ora ma mento aso obi a wati Adom kase bo de watese aboso se ne ukọ kentampo no potamu a de kosirem chese nso nto epe afa nkrofo afuo e ka se epe afa nkrofo afuo a chese eniom ma dua ni nyina ye wese na awo se de ya dua atwa wie o se bro twa wie a na da so sisi wo no atwa mu a se de e wo no we de bro ni nya nso enya moe enso awo nkrofo no ma hodo a won ma dua enso re nto na ye mobo so man ade a ye nim pa se enso anta ye kue nyiye ebesi ne frititire de ebesi ne yentimi fa ho adwene ye ka se ye one village one dam ye nim ba bi ye no ho asema kwa kwakosie kakra ye no awewe na se enei obako nkuro bi so asabi nso ho asem ho den te se Burkina Faso no nya de ya
and developed countries see on my year canal a dita farmlands mu into any of the audience of the pompia. Send you so and proud about pompia gun. Irrigation within the year. On my the bia ye can say ye chili bremo a criyo. Okay. Yeah, actually bremo ni criyo. The backbone of this country's economy agriculture. Yeah. And so ye be papa bia and fan fekano. Ye the said the bia dia so ne se kan efuntum. Akwa ba trata 100 near the baba. Politicians be famu 70. Near the 30 na be kum. 30 na kan so kra no. Party members ye hwe ni money ama bia ko. O pe kra wo bra wo be fam near there. Your problem. Eti aduane wo be ye dia na de efire eno no. Na ye dokra na sabi nsuo to no kra. Ene say. Entosu. Emeko. Se bayira fra pata wo. Bayira. Dia ni nyina ye kofa Burkina no ni je ni ade ene de ba akiteye dia kakra no woni na me se me ko mala market akiteye kwa wodi e kan akiteye sweet potato aha me se beni na say akiteye ye kofa free beni eti ehwo asem eno no afei enra appointment committee unim se ya pao Supreme Court atemwafo mienu na said your man mrate na jeso omko appointment committee omko kopie ho no mo a e ka den ka twede e kura to enra yewura mahama yarga sore ena ofrase se atemwafo no ya do Supreme Court ododo no man mra no a kire se de ensim pa atemwafo nko no e kan se yampa okra no enkro na Chief Justice ka ho a bia na waka se edu yampa okra no ne mom se dodo a yampa no so de cap bia na so anka so a eno kire so mampani na be kire dodo bia ope bia so appoint ko so da sore na nani so titi no so akwa we say o Supreme Court dabi o se nya ne sa eti eno kiki se penifoi ye be veti omo ye veti omo be 3 hours na mami Justice Sofia Ozeta esa na otie dwaso bani nyina akoko wie sa fedi entiase adwuma maginatum omo eveti no se report no ma na report na ba so manya aginatum se nyamba okay omo veti okay etina eho asam no Daily Graphic dia wo de ba e wo se enkontabuo e wo education sector no no eho hia yi papa na ne wo Daily Searchlight ono ne de ensem bi e fa yewura dom level na breso ana oye auditor general no enhwemu bi oye e de fa get fund yenyi musika mfam one crore for scholarships between 2012-2018 na also can report na rebel auditor general's report between 2012-2018 mo ye fa scholarships ho na je say baby anuapu ni se na no die na we mu die e ba ya we ho a onu so akwa yi dom level die a oye fa NDC abana breso die so ba ya se nipa sabi o mu nya hiafo ni scholarship ma wo ni ehwekuru ni ani ma no mo nti no sika kakra na yemfa nso so nkrofo asene mo munhia de no ene obi ho no mo a se na ban ewo adwaso enti wa gba body masters PhD ni de e se okọ abrochi ne magina nso be sanya bi urade nyanko ai na obehwe no kokofu bobo etimi kurom santemampo epem wakakra bi kura de akọ university kura no onya bi ade hadwene papa na tinja sanya na esie esida ono kire se obi aba oye de obeye between 2012-2018 na kura de bonko asemu na Ghana for adwen ma so eno yero Alan Kodochira Martin so hia ansentwerefo GTP Great Transformational Plan obi abiemu e de kire nsentwe eno akoye na de no ankoyi o say enra ayala dia de no na me wojo se na mo se de mu yi mani ama ala yin o da se bo ye nya motireti da be so na so mo assign obi koye me be so koye me ma nya invite but ye assign obi obi ko first story na ba o say what is wo ye bibi ana uko fie ko dai sama okay na de ye invite o be da ko na da nya se o man pedi da Muhammad me ma nya invite nti man ko bi okay into na so mu se mu nya invite no ko anya de sa okay but na de nya bonte unko we de ya o man pedi da Muhammad no so mu omo extend invite de ko ma media I mean nya invite exactly into no omo
enya ye no ekoye ayi wa say wanya nti wa ama ana ayi wa meboa nti do se GTP to sa frame ya adan ka me hye me krochi akododo ene GTP next time mun fretoma na onfena ni monyam emma techi why the publisher o say ensakraya Director General Edema National Lottery Authority Samia Oku Ediaba NL ho na no odene na o say eka bia na da 17.1 million Ghana cedis eka na lot of you say eka timbem di ne edi wo mo ana sare we dia bi sem yeso akle eka ni nyina ma nei wo manya mfaso 5.2 million eti Samia Oku adwuma wo ye e wo NL ho dia no odene lot of fo ni nya mfaso dia nya samanfo ni mu di dia so mboka. Oh, okay. What you say? Say more than. Is that one for 10 loto on? Let me come with it. They say obia twa bet near this. But loto so ska na publisher name no so mampani dada John Dramani mama na ekochichi na ni ase wo framantem no. Ese okoduru voter region no. Che say osuani na sam ne san a wo say NDC pa nie NDC pa ne framantem ye to aba na MPP fu anya bie framantem o senka o mapenda da Rollins wo ho no ye to aba MPP nya bi eti abo 80,000 over MPP 5 yeah and anu day 2020 o si MPP nya ya 14% kra ne de brofo cha sokiom edi enti na wo se basa enti won mon san kwa hwe mo kan do no o ti ase na framantem fo mo ntuma NDC boom na what bank na ye kan say wo mo ya manada ni rural bank ready yakofo eti eno wasem no na o mapenda da John Dramani mama e ka framantem wasem esu MPP modern bo ho sese no na post so enso tutu bi gu mu asantemantem say kwan bi aso na wo MPP nya 85% vote e wa asantemantem o abani de on betimi atro am nya 85% ba numbers no eno ni asem yeah sanse nipa 10 kra to ibetime na unyamu 8 and when you 80% no what you say but waso be shi because numbers ni so numbers no dodo na be pia bontia beto no nipa dodo na nto aba na eno nsusu ni sun ankrofo su nipa dodo na nto aba na unya 80% kra mfa nko ba bia 85 no ena su no mu sun so mu nya su so mi interchange na da so afi ne se o ti ase kwa brefo no akwan na da so afi ne se kika ni nyina kire ho ohun da be kire nti enwuma na gu ho na wo so mo ye no o anye na do ano ebedo nwira ya kan kokko nso ka ho kwa wo nyina kokko yi so de nana asemu kokko hiamwa kokko hiamwa o nana worry kabiem ma menwie na punch I will abolish tax on betting winnings. Awampenda da mahama na kan se taxa eda eye bet so awudi a na ba na tikakra no be yin nyina efro na eto pa enne sei mani akoche ba bia hu MPP manifesto na ombe launch no nana what TV eto a omso mu ye fro ebi crowd say who say 11 no ni ade no yate wa kan nyina da tax wom tese na mission tax kra say nya mebo ade o emission tax say nya ma ni nyina eto tese yes on fama edoso won betting dey so kra wo mu bi omso mbe yi anya man ni so be yi adentia bacho mi a obisa mi nana wo de ye manifesto committee me ti ade ho na akere o ta krofo na agbowa eno so de no nana no me share boat driver bi a young driver say friend ni mano o ti Adom pa 24/7 so pe wasem anyu me kra ya gated dey o se jese no wokuno kra ti ma me pena sense me catch us brasa me so no so pe wasem me feel o ye ni o se chatoma mama